A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu kaomba lemurno gao harma zintia za ulimwengu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Banda ile omba siku nyingi kamariki harma zinyido za mzungu. Leo regea shikawinda harma zihazi banda ile omba wakati rirenge wakati mwingi wa konje. Enge bavora busi resivoshla rabusi maraba kabla umoja na imada itimbi ikamba detusha ni kabilivan. Neo de uluhu ya imada greve ikawamba mataksimani wa Junzulu. Hukama kwa wasifanya hazi avora tujaomba Mungu kama weza mbara tujarvir leso alalini hauraji ili jori leze ili watu wajo warege mazini wafanye zazi zao chikawainda. Watukufu kabla ya mushar mwema deni risivushli ya rabusi vushla rabusi maraba umuhu wa idawla Rais Azali Assoumani banda ili wamba hufa ya bangu alhamdulillahi rabbil alamina. Rais Azali fanya jitihadi tapoe telefoni yahe anhiri wa mitoni munjili ya changani vamoja na Mustadran Abdu suvushla maraba Mustadran Abdu bandairomba uponga uzamindu za uswafi waweta uja sur place. Rivushla maraba na Madame Yasmini vamoja waja una Claude Benali fundu kuswai ikamba warenge fuvu harmazi hati sizini na wangina makarashinu mwasibuni vana ma minister na ma directeur general avo tishukuria na wimidia mana amina mba mkubala mba wasonto wafadzima ikawamba leo risiwani liya ntongo nzima. Senari mwa suala la muhimu kabisa kabla hu haukabarske wale na mupartaje levu imada ya greve ini risambe ya mazofera kwezi risambe ya mazofera mbabanda ili wamba leo muwe daula Rais Azali Assoumani ashemeleza mba esansi jaral miateni be wakata shemeleza mba esansi jaral miateni lishawiri tside lini amba wantu wa bloke circulation lishawiri tside lini wantu na wananunua esansi wafanye hazi rangu leo wantu na waregema hazina wafanye hazi rangu leo ne wantu wa mlinde muhu wa idaula madza SGG afanya conference de presse aeleza zahika mba leo de azi iwona harma suala lini be nisfikiri ukawajau amba leo na kazi ni zija be vatsobu wa kulwari ya ntongi ngina wantu wa jowa neni wantu wa jowa baze zintongozini yani na kaleo washa esansara miateni be pourquoi pas votre job va chouke amali harma la douane shushwa au va shushe bandu ya zuntu na kangu nzohole na kanganu na kai choko yonsi ili ya maraia ya jo ya ke satisfait harma zitongozini avo watukufu leo wasunjo paralizensi inike natanamana inike sinatanamana avo natsoira mazofera pia washukuma vareni rangu leo wandiso wafanya zao shikawainda na wasusu mwambia ni wajao wantu mdara mwasosha nzuani hasa tuan ambari mvoshilani marahaba banda ilomba karsina pare ne kama subutu mwa jamba mjoba ya pare am jomenya mardenga jahale rizona enge vavo wana nyaswa nzuani ya handa wa mitoni sivoshilani marahaba banda ilomba kama ba pare blaka mtsolbaya manar sijoba stongozuka sojiri hununzuan mana parerlo nao ikawamba de mwanankiba kartoshwa ramrenga randam tiamoro ahora ramtia zuntuma vareni rajamanya na shorlo nasho ikambari starenge jewe avo yo geste njema ya shubinadamu yo ntongo njema ikaomba leo wanzuani muzirende na wamuali na sirisimia mwezungu kamwa venze amba ntongo zinka sojira mwesosha nzuani amba wantu wabai mavare wafanye stinzai wamenye wafanye marde namna ikaomba desifanye shia harumwa shisuwa shangajana nirongoze na watu walonga jawafanye stobia zini zide tobia zingufu tobia nzirisi harumwansi zile kazirendwa watu utia balbal watu paralizensi ile ina hukuma nziro ya watu kama marde wale watu wafanya tobia marde zile na wasirisi rege rongwe vani amba arono bandu za video ikaomba dezenrao amba watu wabubulwa watu wafanya jao kavasta mtu moja bubulwa harumwa ferini be de halomba mtu esikwa akweleze wamba zinka zirendwa be wavori serenge mafoto auri serenge image za ntambo Rais renga rezi publie ambavo abubulu wantu vafanyuna tutotsiri na ilo matongozo kazarendeshe zio deja tsonga zi problemu zo za mtoma medebakara mwensine amba wantu kufanya image za peu wantu airenga image za shinamna za ntambo wezi publie amba medebakara asfanya kadha itongo amba medebakari atolwa vanha tuambuna mashaka wavori serenge tukoza medebakara rajazregeza rajarenga image za nsiza mwenzeo au wantu wengine raspublie ambazo zijiri kwa mori
amba azalasi bubu wantu asfanya jao astorture wantu wantu wamenya pare wamenya wabalianzia wale wana hukuma harimwe mahakama tudo walona droit wajuje wantu wao walona droit watwezi hukuma za wantu wao na zi hukuma za wantu mada wantu baya pare wa mete trouble ile de rongo la shimaka ma trouble à l'ordre public wantu wao kana peni nziro mana peni yao yoandisa maha 40 huheya donc bavo ratomia leo stendo ziziro mardezini zisifanyishe wantu waregema hazini wafanyi hazikwezi wantu na regema hazini mataksimani manyozi bisu na mrege mfanyeza zanshika wainda rangu leo hautaha amba ritsahe mwelewano ritsahe na shawiri mwafaka harimwa hadisini ili mwanansi ashwa ake harimwa toambu yede mana arshemeleza hashiku amba twabianziro mardezini kamba dezirizo nao harimwa ishwa shangazja wangazja wanyu de mwatenda sisi wazatu zini wanyide wahu mana wamikubali amba ikapitali de ngazja wavoleona kai kapitali musarenye satwabia za shinamna wasi masiwa matiti yabaki wavoyeka basi malezo mwana bavo mana wanyu de la zone muri eduke wanyu de la zone muruve ntongo ikawamba la zone kope madhabi mazuri risikamba rileo zo za jirisku yavosha na razona ari mashwa shangazja zisikamba zisirepetetiana na ikamba vale zizia vale zikamba zizia zisiparo hijiri tena na vavo sambia wantu ikamba do wasarbia wantu marde mnadaba wa fardin ikamba leo wae afaransa akensa bazia usarbia wana waikoni na wana wa mabafu ya salia amba wachie trouble rohambe fardin amba juamba una hukuma nziro zulinda harma ikomori ya twin fardini una plenty nyengi na msajaja mwengi ikamba do ufanya harma zple arma zinsi za tuzini na uhambia amba fardini utopara hukuma nziro mana wavavo usikensi usarbia mafikira shinamna na usarbia wantu washuke mavareni wafanya tobia kazala zimwani Bairu mwambia amba fardin madhabi mai uchambo wofundi wanchambo wofundi mnafiki wao mtu ikawamba tazozuru ngo kuziji basi suhambia amba madhabi wasika yatokutia shere to otari avona uhambia tena fardin amba leo ushokensi vavo usubulia wantu wafu amba belo afu fulani kadha ambari ngemwade kavasi belu afa belu skuza mwiso zini sante ikasava pa bere yekebesheha na belu somlinda armas aeroporu zatu za hunu komori biento ruhambe na tsanamba kavasi mtu muleo manadamu mwezi ngukasimrenga kakulila mtu mwezi ngwamrenga wo sukia himaza deja ipara be wantu kenso wabushuria mtu wofu na ukamba vale mwezi ngwatojalia tulawe roho yahe zoto abianzi nguvu zoto abianziro zoto abiaza shukafiri na wao sujambe ambaro wofundi usomo wasirishwa fardina mba fundo osoma udunga jipo yani ungianzunu mwantu mama yode yaho fardini yode tungo yaho swafi kamba labda odo somo Egypto ungianzunu harmu wantu washe na huira wantu waifanya purukabante za peo za itamsaja jarmwensi zoto bianziro zoto biaza kiushenzi za shu lanifu ikamba leo usiki menomili na ojitu ambaro ofundi basi suwamba matwa bianziro zo utopara hukuma zao sukuza lazimu watukufu karsi kawale be denam nayo amba leo rsiambi ya mazofera manamshike mavareni mazofera namshike mavareni mfanye za zanyu na muhuwa daula na SGG na guvernema kamili wasizungwa nzia za ukamba leo mwanansi aske na toambu leo kayaka lazimu leo wantu wa paradise nsi amba skunsanu kambisa za tumpa mpaka amba maranya astambia kasanda na zamali zai avorsi mambia ni maranya na mataksiman na onyozi bisu na mshuke mavareni fanya zanyu rangu leo nlagu wavanisi zlagu tena na wasirisi mrasuriani amba shawiri mwafaka litoparuhana ili mpareze haki zanyu na humambiani tena amba kweli mkana haki au mna haki ya maranya mana na ikale omwe dola to dekre ya rongwantongo isha amba kaisifa ya maranya voka haki raia areklame zi haki zahe mana harmansi mardeni insi ya shuslamu mardeni c'est vrai raia na haki adai zozleo kamba de asta obeti ya umenyefu raia atujua dai haki zahe aspare vatino kamba tiemoro awa menye awa bayinsi matreka yani vete nsimpumu ambantike circuler kaisfanya kavasa malizendrao risijomba unokatwa baki unokatwa bebeshe unokatwa siziemu wanamusho sana fanya examen wa paralyzeha
wavora tsomba Mungu kamwa venze amba wanyu mazofera mshike mavareni rangu leo la govani na mursilindra lishawiri parwani mana itombe karbira ni watukufu ini kahia tide ko mori tu be ini karbira hea partout na sisi jua pia amba ulawana na zintongo nziro zini izlo mwenze de yachonga ta karbira ilo haina mnaini wavora tsomba Mungu kamwa venze amba karbira ini inkondro ya ishu ya izia karbira iregei yode hello anatsomba muwe daula raisa zala sumani ne guvernema kwezi amba nahika inkondo izia ikarbira iregei namna yaka yode hello be har wakati nzuru mardonu lazwanu ala kulli hali wasmaraiya relewe zozlo kama rezlo mwenze relewe kamba zitongo zinti de komori tu bezini ntongo ikawamba zahar mazinti pia zamban namban avo wami sirongwa wami toni journalist ikawamba alhamdulillah wanyu mvulishia nsimwambian amba na rege mavaren rafanya zihazi ya nyozi bishi na wasi shawiri mwafaka na sisi mwambia na madepite kamba de mwa mlio na mamera wanyu hasio nchini na mshuke sur le terrain msensibilize mabavu yanyu mdasi votewe awasi no ministre anakenze dagonahe harma wakati mzuru mardon watu wakensi wangalie mabavu yao waangalie harma sektor zao wafanye sensibilisation wadisina mazofera namna wachele wano watu washo wafanyazi be musiketi mabiro nanyu mwakurase bra amba leo msimnishi ya pia de azali ntongozini zimregede wai na ilio amba va ministre va directeur va député va mamera leo resike amba leo azala sumani li toamu marezini pia watu wasimtungula de shane valo gouvernement ilio amba leo watu watu jowa kevano vadzima watu wale shawiri resimbushira marabarabusi directeur wa laptari ya hombo wayabu waya hekudwar amba muade aika maututu au besha kasi maututu abu akuluari za telefoni amba magari ya wae asto magari ya hibure mwade na rengwe aindi laptalia hombo yo nchongo njema directeur rasulu suwambe amba directeur wa laptalia hombo Ibrahimu mwezingu na wauve maisha mengi harma ihazio au barikishe insha Allah yo bon geste baswa nyuma baki mjoketi muvare meno jumrozi side namnayo avo watukufu kamba de murundungao na nsimwambia ni hamarangina amba mazofera na mrege mavareni mazofera na mrege mavareni mfanye zazanyu na wasi kamgwa venze gouvernement kamili watu wasizunga shauri mwafaka ili mstambihe bila maraya yastambihe maana kweli mna haki waskarsi mrege na haki zanyu bila kavasi mtu arongo bana makamsina haki bila kavasi mtu arongo amba mfanya nai be za kweli esansi heya mkana haki mreklame ile mparemelezo zaidi amba mana ilora limiaten nchini be fikra wa gouvernement imweleza ni mana ilora limiaten na namna ilora limiaten yeti keto zia mkato abers aminamba inkondroeni ito zia watu apare kudwari watu wasikize mana arsiju afete amba za kwelu ya maisha ya tujake madziro na hikae esansi izia haina mnaini be nsi aminamba halinimsho azali asumani halinimsho wa Nurel Fatihu halinimsho gouvernement ya azali atsobwa kudwari mana voka vatermu irongolamba ba mundu waba leo na kasi nisisha vatsobwa kuluari ya usahilisha maisha yode hali kao yani vatoka kuluari ya usahilisha maisha yake haushashi yose amina mba muwe dada raisa zala sumana tuifanyi donc wavo watukufu nsimambiani hamara ingina amba igrevu na iferangu leo na vavo wanyumlo nzuwani na mwadi nsimambiani mba musifanya tuwa bianziro zijiri nga zaijiri ngazja mati yazuntu mavareni wasikarsina talpare uloroti yazuntu rabusi avo rimvoshilan maraba wanzuan rimvoshilan maraba wantu ikambade mwa respecte no mwambia namba arsore gana tsana ban haka twangine inshallah mana sante kesi njema matamuono avo simnishan ne wantu waregema azini wafanya zazao mataksimani mregema azini mfanya hazanyu inshallah nere mlinde muwe daula jorzongwe kuluari au sailisha maisha azavili arsilenge mafoto raia publie ya nchambo amba wantu wabubulwa wafanywa stinzai bezle nchambo kavasi mtu aremwa kavasi mtu asukumulwa harmwe nchongweni be de halo kwelo amba mtu atia bwe pareni ana hukuma ne mahakama de ilio na nchongo ya humfanyia beti ranya bilati polisi bilati gendarme na hika va gendarme afanya stinzai ranya o amba adzama afanya ntongo kazala sumwani gendarme ana haki poursuivewa yede heli be nsimra suriani amba harma ntongo ze jiringa jaka vasimtu abubulwa kavasimtu asukumulwa kavasimtu humiliwa be msiju amba wakati mardonu waturenga image za nchambo wazi publier hautsa wamenye daula
hautsaha wa menyensi hautsaha wa mesharafa shensi yorsiju wafete wakatoma dibakari rizono amba wantu wakorenga platri watia mtu au anda renge wafanya montage amba mtu abubulwa hautsaha wenyisa amba va dictature har mwensi vo menyefu har mwensi Nasir Amino amba azali avinginsini harmo amani na usalama na waya asenda naye harmo amani na usalama yode mtongora kushorumambia ni yovan amba azali risimia mwezi ngwa mainsini halaivinga amani aye wasudisha harmo amani na usalama avo nsini kesina twambu nsini kesina nkondro wanyumono zi image mwenze zile presque image za ntrambo wavo narangalie insi yatu rikena mastaha na uyo risimenye nsi reitia harma mushkili reitia harma msajaja ra renga image ikamba mwenze ho wantu atsonamba komuri kabasi stabilite ile vale risimenya densi yatu risimenya maturisti ya Giovanni risizia wajeni risi yenye samba vale nsi yatu na ukatili nsi yatu na ushonga mwengi wavo kakula mtu alo na maliza hamba tefanye yangu entrepreneur rangu wantu kamba dolo mwenze watajafanya harzar mwe komori wao watoria hujar mwensini na karisfanya image za ntambo rezi publier ambarna maumani har mwensini ne rlo har amani wavo wantu mpublier zintambo na msese ne rjuwantu wa jowar ne warengele nsi ikihar amani na usalama mwiso mazofera na mregema hazini rangu leo na mregema hazini na asi risima mwezi kwa mwenza ambar torongoze daula ijue pare shauri mwafaka ili wantu wajue wa kefete inshallah taala biidhni karim kava mosha na mwananyasi Tony harma shosha nzuani ha faida ya habari za Comore hujilia nzona info monde la première hujia Comore info monde la première wajao hujilia na citizen mbali kambade watuko na wasili ramarezini asantu na mbe Mungu kama benza misajini wasuli mazofera ngakula na iza fanyisha au kakula ntongo kama dezarendesha zo zarendesha kama twaswa miyane yangu ya mazofera atamaranya te serikali onto atsayenesoma harimo ntongweni ili onto apare shauri mwafaka wavonsimia amba na izia vani magari onyozi bishi na mrege mtosha mfanye manawilianyu halimwa hensi wayo manara serikali hensi ya manawili shikawenda ikakula vahanu mfanye za zanyu ne wantu wazungu shauri harimo ntongweni harimo zilera zijao marabanyengi onto mastamile marunga asamtu mkava moshana Tony ikawamba msimishwa fete amba de journaliste wa he Zimbabwe pia rango ipeplu ta idaula ya Komoro marabanyingi